Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Uruganda rw'isukari rwa Kabuye rwafunze imiryango. Naho itegeko ryo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro ryongeye gutsindwa muri Sena y'Ubwongereza. Muri Republika Demokarasi ya Kongo haravugwa itabwa muri yombi ry'abakekwaho gukorana na M23 barimo abanyapolitike n'abandi baturage. Naho muri Senegal hatangajwe itariki nshya y'amatora ya Perezida wa Republika. FBI irimo guhiga bukware intasi za Iran zishaka kwica abayobozi ba Amerika zibiciye ku butaka bw'icyo gihugu. Naho Burusiya bwahushije Perezida Zelensky mu gitero cyagabwe kuri convoy y'imodoka ze. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku mpunzi zirenga ibihumbi 7800 zabaga mu Rwanda zimuriwe mu bindi bihugu mu 2023. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Norvège n'Ubufaransa ari byo bihugu byihariye imyanya y'imbere mu byakiriye impunzi nyinshi ziba mu Rwanda mu mezi 13 ashize. Iyi raporo yerekana ko impunzi 7826 u Rwanda rwari rucumbikiye zabonye ibindi bihugu byo kubamo mu 2023, zikiyongeraho izindi 637 zagiye muri Mutarama. Ibi bituma mu mezi 13 ashize habarurwa impunzi 8463 zabonye ibihugu bya gatatu byo kubamo. Amerika niyo iyoboye mu bihugu byakiriye impunzi nyinshi mu mezi 13 ashize zivuye mu Rwanda, aho yakiriye 5668, ikurikirwa na Canada yakiriye 1252. Ibyo bihugu bikurikirwa na Norvège yakiriye 627. Ubufaransa bukaza ku mwanya wa 4 na 286, Ububiligi bugakurikiraho n'izigera ku 164. Ibindi bihugu byakiriye abahungiye mu Rwanda birimo Denmark na Australia byakiriye impunzi 152 kuri buri kimwe. Nouvelle-Zélande yakira 80, Finland yakira 77. Ubuholandi bukaza ku mwanya wa 10 mu bakiriye impunzi zahungiye mu Rwanda, aho bwakiriye 5 gusa. HCR igaragaza ko impunzi nyinshi zaboneye ibihugu byo kubamo ziganjemo izo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uruganda rw'isukari rwa Kabuye rwabaye rufunze imiryango kugeza mu gihe kitazwi. Imirimo y'uruganda rw'isukari rwa Kabuye yabaye ifunze imiryango by'agateganyo nyuma y'uko ubuso rwakoreragaho ubuhinzi bwibasiwe n'ibiza. Kugeza ubu hegitari 700 kuri hegitari 2000 ruhingaho ibisheke rukoramo isukari zangijwe n'ibiza mu bihe bitandukanye. Uru ruganda rukumbi rukora isukari mu Rwanda rwatangaje ko rwabaye rufunze imiryango rukabanza kurebaho ikirere cyerekeza. Uretse abayobozi barwo n'abandi bakozi bake, abandi bakozi bari mu ngo zabo. Ni nyuma y'uko uru ruganda ruhagaritse by'agateganyo gukora isukari. Umuyobozi ushinzwe ubutegetsi mu ruganda rwa Kabuye, Habimana Anselme, avuga ko iki kibazo cyatewe hanini n'ibishanga bakuragamo ibisheke byamaze kuzura. Hari ibirometero bisaga 50 by'ingarano uru ruganda rurimo gutunganya zizajya ziyobora amazi nk'igisubizo babona cyagabanya ibihombo uru ruganda rukomeje kugira. Abahinzi basaga 3500 basanzwe bagemura ibisheke kuri uru ruganda nabo bararira yo kwarika bitewe n'igihombo batewe nuko imirima yabo yamaze kwangirika. Kugeza ubu toni y'ibisheke umuturage yishyurwa 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'uru ruganda. Gusa hari abasanga kuba uru ruganda ari rumwe mu gihugu nabyo byaba imbogamizi ikomeye yo kubura aho bagemura umusaruro w'ibisheke mu gihe uru rwaba ruhagaze. Ubusanzwe uruganda rw'isukari rwa Kabuye rufite hegitari 2000 ruhingaho ibisheke. Mu mezi asaga 3 gusa hegitari zisaga 700 nizo zimaze kwangirika, ibyatumye ingano ya toni batunganyaga ku munsi igabanukaho toni zisaga 200 zose. Ubuyobozi bw'uru ruganda buvuga ko bwamaze gukora inyigo yo kubaka urundi ruganda rw'isukari mu karere ka Kayonza, ndetse iyo nyigo ikaba yaragejejwe mu nzego nkuru z'igihugu. Kugeza ubu turere 9 nitwo Leta yahayemo rwiyemezamirimo uruganda rwa Kabuye ubutaka ngo abubyaza umusaruro. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni z'ibisheke zisaga 600 ku munsi, zikavamo toni 50 z'isukari. 100% by'umusaruro w'ibisheke uru ruganda rutunganya, 60% nova mu bahinzi, mu gihe 40% usarurwa mu bishanga rwahawe.
Itegeko ryo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ryongeye gutsindwa muri Sena y'Ubwongereza. Leta y'Ubwongereza yatsinzwe izindi nshuro 5 muri Sena bijyanye n'umushinga w'itegeko wayo ku masezerano yagiranye na Leta y'u Rwanda. Uwo mushinga w'itegeko wa leta ugamije gutuma Ubwongereza bwohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro bukoresheje gutangaza ko u Rwanda ari ahantu hatekanye. Abasenateri bakoze impinduka nyinshi kuri uwo mushinga w'itegeko, harimo no kwemerera inkiko kubaza ibibazo ku gutekana ku Rwanda. Ariko Leta y'Ubwongereza ishobora kuburizamo izo mpinduka ubwo uwo mushinga w'itegeko uzaba usubiye mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Kugeza ubu mu cyiciro warugezeho, Leta y'Ubwongereza imaze gutakaza amajwi yose 10 kuri uwo mushinga w'itegeko. Leta yazanye uyu mushinga nyuma y'uko gahunda yayo yo guca intege abagera mu Bwongereza bambukiye mu mato matoya banyuze mu muhora wa English Channel ikabohereza mu Rwanda itambamiwe n'inkiko. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko iyi gahunda inyuranyije n'amategeko ruvuga ko ishobora gutuma habaho guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu rwego rwo kwirinda ibindi birego mu nkiko, Leta y'Ubwongereza yakoze uyu mushinga w'itegeko yise Safety of Rwanda Bill. Muri uwo mushinga ivuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye mu mategeko y'Ubwongereza ndetse ikagabanya ubushobozi bw'inkiko bwo kuburizamo gukura mu Bwongereza abasaba ubuhungiro zishingiye ku ngingo z'uburenganzira bwa muntu. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, nubwo hari bamwe mu badepite bawigometseho bo mu ishyaka riri ku butegetsi ya Conservative Party, wahuye n'urugamba rukaze kurushaho muri Sena aho Leta idafite ubwiganze bw'abasenateri. Kuwa gatatu abasenateri bashyigikiye ivugurura n'ubwiganze bw'amajwi 89 kugira ngo inkiko zemererwe gusuzuma gutekana ku Rwanda. Mu gushyigikira iyo mpinduka, Senateri Douglas Martin Hogg mu ishyaka rya Conservative yavuze ko biteje akaga cyane kubuza abantu kwiyambaza inkiko. Igihe abasenateri bazaba barangije gusuzuma uyu mushinga w'itegeko, uzasubizwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aho Leta ifite ubwiganze ndetse birashoboka ko uzaburizamo izo mpinduka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano yakomereje Kibirizi nyuma y'uko M23 ifashe Nyanzare. Inyeshyamba za M23 zikomeje kwegera imbere no gufata teritwari zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru yemeza ko mu masaha 48 izi nyeshyamba zabashije kwigarurira ibice bya Nyanzare, Kirima, Kasharira, Kikuku na Kibingu. Kuri uyu wa kane guhera saa 1:00 z'igitondo urusaku rw'amasasu rwumvikanaga muri Kibirizi muri sheferi ya Bwito. Abahatuye baravuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikana mu mpande zose, ariko kugeza saa 2:30 ngo nta musirikare wa FARDC, abawazalendo cyangwa umurwanyi wa M23 bagaragaraga muri uyu mujyi. Inyeshyamba za M23 bivugwa ko zimaze iminsi 2 zitangije ibitero, zikaba zarabashije gufata umujyi wa Kikuku, umurwa mukuru wa Bwito muri teritwari ya Rucuru, nta guhangana guhambaye kubayeho na FARDC. Inyeshyamba ngo zabashije kubaca inyuma zica itumanaho ryose muri uyu mujyi w'ingenzi ku bijyanye n'umuco muri ako karere. Ibi byaje nyuma yo gufata Kasharira, Kirima n'umujyi w'ingenzi wa Nyanzare. Hagati aho igomaho aravuga itabwa muri yombi ry'abakekwaho gukorana na M23. Inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zataye muri yombi abantu benshi zibakekaho gukorana n'umutwe twaje intwaro wa M23. Litsani Choklan uyobora ikinyamakuru Politiko gikora inkuru zibogamiye kuri Leta ya Kongo yatangaje ko aba bantu biganjemo abanyapolitiki. Yasobanuye ko umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru yamubwiye ko abafashwe barerekwa abaturage mu gihe cyavuba. Yagize ati aba bafatanyabikorwa b'umwanzi n'abagambanyi ba Repubulika bazerekwa igihugu vuba. Ibiro ntaramakuru by'abanyekongo ACP byatangaje ko aba bantu bari basanzwe bakorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru batawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa. Kugeza ubu ntabwo umubare wabo n'amazina yabo birajya mu ruhame. Umunsi bazerekanwa mu ruhame nawo ntabwo uramenyekana. Nta n'urwego rwa Leta ya Kongo rwatangaje aya makuru ku mugaragaro. Ifatwa ryabo ribaye mu gihe ingabo za Leta ya Kongo zikomeje kurwana n'umutwe twaje intwaro M23 mu bice bigize Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri Senegal ahagenwe itariki nshya y'amatora ya perezida. Guverinoma ya Senegal yagennye tariki ya 24 z'uku kwa gatatu nk'itariki nshya y'amatora ya perezida yatinze muri iki gihugu. Umuvugizi wa guverinoma yabitangaje nyuma y'inama ya minisitiri, anatangaza iseswa rya guverinoma no gushyiraho minisitiri w'intebe mushya. Perezida Macky Sall wabujijwe kongera kwiyamamariza kuba perezida kubera manda ntarengwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri yari yasubitse amatora hasigaye ibyumweru bike ngo abe ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri yarateganyijweho. Itangazo rya Macky Sall ry'icyo gihe ryazamuye akajagari mu gihugu ndetse abimyigaragambyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamutera hejuru. Urwego rukuru rushinzwe amatora muri Senegal n'akanama k'itegeko nshinga byanze icyifuzo cyo gutinza amatora, bitegeka guverinoma gushyiraho umunsi mushya w'amatora vuba bishoboka nk'uko inkuru ya Associated Press bivuga. Ku mugoroba kuri uyu wa gatatu rero, nyuma y'inama ya minisitiri, umuvugizi wa guverinoma Abdou Karim Fofana yavuze mu itangazo ko perezida yamenyesheje akanama ku itariki y'amatora nshya yagenwe ari ku cyumweru tariki ya 24 z'uku kwa gatatu kwa 2024. Ibihugu bitatu byahuje imbaraga mu kurwanya imitwe y'inyeshyamba.
Abagaba b'ingabo ba Niger, Mali na Burkina Faso batangaje ko bahuje imbaraga mu bya gisirikare mu kurwanya inyeshyamba z'abajihadiste zabazengereje. Umugaba w'ingabo za Niger Musa Salau Barmu mu ijambo rye nyuma y'ibiganiro bya Berlin ya mu murwa mukuru wa Niger yavuze ko bashaka guhuza imbaraga mu by'umutekano. Ati twiyemeje guhuza imbaraga nk'ibihugu bitatu kandi tuzagerageza gushyiraho uburyo bw'umutekano uhuriweho. France 24 yatangaje ko Barmu yongeyeho ko ingabo zihuriweho n'ibihugu bitatu ziyemeje kwirwanaho no kugera ku mutekano. Guhuza imbaraga kw'ibi bihugu kwaje nyuma y'uko umuryango w'ubukungu wa Afrika y'Iburengerazuba CEDEAO ubafatiye ibihano kubera ihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye yashingiwe ku kuba ubuyobozi bwa gisivile bwarananiwe kurwanya inyeshyamba z'abajihadiste zifatanyije na Al-Qaeda n'umutwe w'inyeshyamba z'abayisilamu. Mu mwaka wa 2012 mu majyaruguru ya Mali habaye imyigaragambyo ikomeye y'abajihadiste mbere yo gukwira muri Niger na Burkina Faso mu 2015. Imvururu ziterwa n'iyi mitwe zahitanye abantu ibihumbi ndetse abandi bavanwa mu byabo mu karere kose. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, FBI irimo guhiga bukwari intasi za Iran zishaka kwicira abayobozi ba Amerika ku butaka bwa Amerika. Ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha muri Amerika FBI kirimo guhiga intasi bivugwa ko ari za Iran kizera ko zifite uruhare mu mugambi wo kwica abayobozi ba guverinoma n'abahoze ari abayobozi muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Iki kigo kirashinja Majid Farahani w'imyaka 42 kuba yarateguye kwihorera ku banyamerika kubera icwa ry'umujenerali wa Iran Qasim Soleimani. Soleimani wari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Iran yiciwe mu gitero cy'indege zitagira abadereva cya Amerika ubwo yari muri Iraq mu kwa mbere kwa 2020. FBI ivuga ko Farahani ari umukozi wa Minisiteri y'Ubutasi ya Iran. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, FBI yavuze ko ishaka Majid Farahani ngo ahatwe ibibazo ku gushaka abantu ku giti cyabo bo gukoresha mu bikorwa byabo muri Amerika. Abayobozi ba Amerika bavuga ko Farahani akora ingendo hagati ya Iran na Venezuela kandi ko yanashakishije abo bakorana nabo mu bikorwa byo gutata byibanda ku madini, ubucuruzi no ku bindi bigo muri Amerika. Mu kwa 12 kwa 2023 Farahani n'undi muntu uvugwa ko ashinzwe iperereza bari bafatiwe ibihano n'ikigega cya Leta z'Ubumwe za Amerika. BBC yavuganye n'abayobozi ba Iran i Washington na New York kugira ngo bitange ibisobanuro ariko ntacyo bavuze. Abayobozi ba Iran bahize ko bazahorira iyicwa rya Soleimani wagaragaraga nk'umuntu wa kabiri ukomeye muri Iran igihe yapfaga. Yiciwe ku kibuga cy'indege cya Baghdad hamwe n'abandi banya-Iran benshi bitegetswe na Perezida wa Amerika w'icyo gihe Donald Trump. Naho Uburusiya bwahushije Perezida Zelensky. Uburusiya burashinjwa kugerageza kwivugana Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine nyuma yo kugaba igitero cya misile ku modoka zari zimuherekeje. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu Zelensky yari yasuye agace ka Odessa ko mu majyepfo ya Ukraine. Ibinyamakuru byo mu Bugereki byatangaje ko imodoka zari ziherekeje uyu Perezida wa Ukraine zari muri metero zibarirwa mu 150 uvuye ku zari ziherekeje Minisitiri w'Intebe w'Ubugereki Kyriakos Mitsotakis zagabweho igitero cya misile y'Abarusiya isa 5:43 z'amanywa. Zelensky yari yagiye mu gace ka Odessa kuhahurira na Minisitiri w'Intebe w'Ubugereki wari wageze muri Ukraine mu ibanga rikomeye mbere yo kuhava yerekeza i Bucharest muri Romania. Umunyamabanga wa leta ya Athens Stavros Papastavru yavuze ko nta kibazo kigeze kibaho kubera kiriya gitero, ati twese turi bataraga. Amashusho yafatiwe hafi yaho kiriya gisasu cyarasiwe yerekana icyotsi cy'umukara gitumuka muri uriya mujyi wa Odessa wubatse ku nkombe y'inyanja y'umukara. Ikinyamakuru Prototema cyo mu Bugereki cyasubiyemo amagambo ya Minisitiri w'Intebe Mitsotakis wavuze ko ubwo Zelensky yari arimo abasobanurira ibihombo Ukraine imaze guhura nabyo kubera intambara irwanamo n'Uburusiya igisasu cyaturikiye hafi yabo. Sobwa mbere Uburusiya bushinjwa kugerageza kwivugana Perezida Zelensky. Nko mu kwezi kwa 4 kwa 2022 byavuzwe ko Kremlin yagerageje kwivugana uyu Perezida gusa aza kurusimbuka nyuma yo guhabwa amakuru n'ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Uburusiya kandi bwasobanuye igihe bushobora gukoreshereza intwaro kirimbuzi. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya byatangaje ko icyo gihugu kizahitamo gukoresha ibitwaro kirimbuzi mu gihe cyose kizabona umutekano usumbirijwe n'abashaka ko Uburusiya busibangana ku ikarita y'isi. Ni nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin atangarije ko ibihugu bigize umuryango w'ubutabarane wa OTAN nibiramuka byinjiye muri Ukraine bizagira ingaruka zikomeye. Umuvugizi w'ibiro bya Putin Dmitry Peskov yavuze ko nihagira ikigaragaza gushaka kubangamira kubaho ku Burusiya izo ntwaro zizakoreshwa. Ntabwo yavuze urwego byaba bigezeho ngo Uburusiya bufata umwanzuro wo gukoresha intwaro kirimbuzi dore ko ari kimwe mu bihugu byibitseho nyinshi ku isi. Mu cyumweru gishize Perezida Putin yavuze ko nta muntu wigeze ashaka gutera Uburusiya ngo bimugwe amahoro, aburira ibihugu by'Uburayi na Amerika bishaka gufasha Ukraine ko bizahura n'akaga bitigeze bibona. Yavuze ko igihugu cye gifite intwaro kirimbuzi zihagije ziteguye gukoreshwa hariho hose. Yavuze ko amagambo abanyaburayi n'abanyamerika bakoresha mu ntambara ya Ukraine ubwayo ari gashoza ntambara ku buryo batumva ko ashobora gutekereza ikoreshwa ry'izo ntwaro za kirimbuzi. Aya makuru tuyasoreze kuri Trump watumiye Biden mu kiganiro mpaka. Donald Trump uri guhatanira kongera guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika ateganyijwe mu kwa 11 k'uyu mwaka, yatumiye Biden mu kiganiro mpaka igihe icyo ari cyo cyose n'ahantu hariho hose. Trump yabitangaje nyuma y'uko bari bahanganiye kuzahagararira ishyaka ry'abarepublikani Madame Nikki Haley yikuye mu ihatana bikongerera Trump amahirwe yo kuba ari we uzahangana na Biden nawe ushobora kuzongera guhagararira abademokrate muri aya matora.
Trump yagize ati ni ingenzi kubw'ineza y'igihugu cyacu ko njyewe na Joe Biden duhurira mu kiganiro mpaka tukavuga ku bibazo bihangayikishije Amerika n'abanyamerika. BBC yatangaje ko Trump yasabye icyo kiganiro mpaka ko cyazayoborwa na komisiyo ishinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza mu ishyaka ry'abademokrate cyangwa komisiyo ishinzwe ibiganiro mpaka ku bahatanira kuba abaperezida isanzwe itegura ibyo biganiro. Kugeza ubu ntibiremezwa niba koko icyo kiganiro mpaka gishobora kubaho, gusa Trump w'imyaka 77 yigeze kumvikana kwe na Biden w'imyaka 81 ko ashaje cyane ndetse ko agira n'amazinda ku buryo atabasha no guhangana nawe mu kiganiro mpaka, mu gihe Biden we yavuze ko Trump yacanganyikiwe. Abashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Biden ntibavuze niba ashobora kuzitabira ubutumire bwa Trump, gusa bahamije ko ibyo ari ibintu byazaganirwaho mu gihe cya nyacyo. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, Trump na Biden n'iki kiganiro mpaka nibo dusoreje amakuru ari kugarukwaho kuri aya manywa. Ngende Jean de Dieu Karinijabo ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye, ndabararikira kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana.